Jokanyo sekta mar arita kwe kaachiel kod jotend rowere kaunti ma Mombasa okwayo joriemb apiko kaachiel kod johala mondo oriwre kod obila e kedo kod njore. Ka giloso Kongowea e kinde chenro mar jiwo arita e kar dak ma Nyali, sekta mar joriemb apiko kod johelni matindo oyangi kaka jogo manitiere e opara manyime e oro ote kendo jiwo tudruok e kinde kedo kod njore. Jonyuol bende kwa mondo okaw ting' margi mowinjore rito nyithindgi bang' fwenyore ni ng'eny joma ijuko e njore gin rowere ma johigni 15 nyaka 20. Komanda mar obila ma kadho wadh Nam Chumbi owacho ni okenge malong'o bende oseketi mar kedo kod jonjorego. Ningependa kuwapongeza watu wa Tuko na nanyi. Mbarikiwe sana na tuendelee kwa nyinyi ndio watu wa kwanza mara nyingi ambaye mnaelewa kunaendelea nini. Na tumesikia kumekuwa na incidences kadhaa hapa Kongowea, na si Kongowea peke yake, hata Kazandani tuko na shida ya insecurity. Kwa hivyo tunawaomba nyinyi watu wa tuktuk na wale wa bodaboda pia, mkipata habari yoyote ambaye watu wa serikali wanaweza kushughulikia, tafadhali msikae nayo. Na tuko tayari kushirikiana na ofisi zote, kuanzia za kaunti, kuanzia za serikali na ofisi zile zingine zote, ili tuhakikishia kwamba amani iko hapa kwa soko mlangoni na amani iko kwa sekta yetu. Those parents whose children of under 18 who are found in possession of these offensive weapons, pangas, etc., will definitely be charged for the offense of being neglect. If the child is over 18 years and has a parent and etc., the parent will be charged for harboring, comforting, and receiving a criminal who, to his knowledge, has committed an offense.